Nin ko jam kasi like kayo nin ko lo bisla. Hello, kukyo hin thado program cho si oppose na bol hi ti na nga di wa mi chi khat ve esudan ne pop leo chun cham na hi mu ta ve to thado program go tia ts ka bol le kwm na na kha dio silong a ke bo go le kuki mi na kha dio Mai Mai kam tung to ninge mai nawa mano bahut hi ala bol silonga bol le nong je dio bin sem tu ve tai guidance nge mai nang na popular he nge after long time len after a long time yeah ale mai tunin so bi na in napanga hinale na so bi na na hindong iti hado ni le hinang iti kuki ni logo jeng tao mai len topic nom sa ya phai lo ha cho topic anu me to ju ati dan to see the names are not important but then the kilo is at la na mike identity issue che ya le chun ki ngai lo de lo cho no yo nagam na ngai lu no so bi no mai in lo ki ha lo chu na pu na chu na pu na pui ki dili zo ki sei di chu ai wa chu when you say ibu lai ta wa thado la kuki shen wa le chun then it becomes a different issue altogether na anyway the thunom sei di ma len se on ti mai sei mo cái ông thà link na se anh ni à se lai le len link na se ya chu nang lom pim tam tia invite nan bo lam ka tia kan chi lobi masana chu ai khat mail hot ei pha ti wa chu a thiong ni ga thia I ti hom ti koi mi chan hello wa chu su me wa na speed ma na ki bole ya mo pin ka lai yo su nga hi hil na tama alo le medium tam ta chu la space ka khel ngai ta lo mai thei na chi ya chu medium chum ma mi kheu mai thei ta chu la na chu chung chu na chai wa chu ex morning a ti hindi ke yong ka zao te ji lo chu hat bia chu nang na ko long special speaker nang na ko lo mic ka chop lut le ne chai ji go jing wa ka dai tu sei la sa jong thei ta lo chu la na ni ka chai go chu na wan finalize na ngai lut san ala ai lo le mic mp ne te du khat nge na direction ni ka vet le khunung le wa mp wa na te go da ne na anum pia pang ding mp mla tu pia pang ding ma pan na ding chu ki phot le na cái ông khát cái xe nó mẹ u Michael ipi game na ball ham wang su ka hepon a hi wanga me le o to chen khong ki di wang ball ta o iti yong ran khat long ga ki I mu de ham phai sunga e ball now bal be set yang separate administration imu the na diu lang na hin doi te de he hoi la ya pang long le tun hoi la ya long le tun chu ka sei no ma he kai wang min no se da kai wang ho se po nge o the great administration chu manipur su ke nga ya manipur su ke ding koi man gong lo hi lo chu su ke lo iti su mil di ham e bol now hi ve to mo jan khat ko ham phai sunga lungmo nga ga I mu ki dinga a hi thei lo chu kha a hi thei ding jong le na kum so ta lu di ya chu mi ta separate administration chu sei o wa chu chun ma jau chi chu superimposable ding super seat na nga ye sa chu solution he ti le chun sa na dinga chu manipur chu su ke nga ya manipur su ke na dinga chu first and foremost a chu manipur sarkar ko na chu po do nga ya sarkar sim mla ho po do nom lo wa employee ho
po ano le chui ti di you can be employed in Assam government, you can be employed in Delhi government, you can be employed in Manipur government. That's not an issue. A issue to you are a part of the government formation na pana council of minister na pana ichu da lo hela mi jo no mi no chu Manipur ke tai na ti chu false hope ke pe la yung hypocrisy chung nung pen hi cho chu. Anyway, jiya chu SA chu de la chun Manipur chu su ke nga ya asu ke na ding lampi chu bo nga ya asu ke ding lampi hin pan do chu MLA ho chu ya MLA ho chu Manipur assembly a ko na member chu constituency represent now chu Manipur chu Imphal chu office now to chun thing hang gam chu akai ma chom ho yam ho chu mum lai siu wa chu SA ki ti chu false ho mi chu chu simple logic here chu overlook e bol wa ilanga SA sub mana chu chỉ ding yong hi di hin tin hi ja chu logically gel jap nga ya I thum chi pi ham I dei chi pi ham hi chu lam pi chu ko he nam ti chu vet ngai chu la me thein e tha se o chi gel je nga thil dang gel lo hi lai chi basis a chu SA sub je nga ilanga ilam kai ho I think noi ka poi MLA ka poi abon wa mo ho chu hilang Manipur ake tai kada la tai iti wa mo hilang a ki sam kai yeng chu na logical chu mo lo chu ya chu ke chu convince ka hi thei lo chu it may be very piti de ha no mo na sa mai thei ya ke chu convince ka hi lo chu chi ya chu chu tu na man jong hi di hi a apan do ho chu na lam kai di ya lam kai ting chu na ban chu chi di ya ai chu mo chu koi ma no gon do chu koi mo na ka sei ya ulin ko ma ka sei ya na ulin jong he jing tho ya chu ga sei di nga chu na pati la ya chu pa pa nga ya wa ti ya chu mo separate administration chu e hon yenge six schedule ho chu anabel na chu o eso so mo ya chu ai wanga tu chu na thilu so dan dan chu event na hi le separate hi lo le hi thei lo ding a pha na chu chi hongin do ai chu hongin do a hi le to na se yong chu point khat separate administration chi dei mong mu wa ai le ibungbu a chu zeng nga ya hi ya lam kai ho hi ta ko ta bu chu ngai lo process ya na til chu ba o mechanism chu ngai chu la ta khana idin ngai di ya iti sei de ham amipi ho social media pen wang wa ta center langa khat til ahung do thei na dinga ho pressure ko thei lo ta banga kamu ji in tin boy ka sa the ji chu ken long ai le na boy ke patilaya chumi union home minister pa jong hunga hiya na Manipur hunga cho tingo tu a ki sei tu sanga chu authority cho Manipur su ke di ti le chun mai sei to ho ke ho to wa ke ding yong hi lo pi cho e ke hom tau de ke tia aji chu a law chu constitution India yum ta ji wa chu India law dong ya chu center tu cho na center ho chu to ke ho to nga he cho le center a len pen chu prime minister bana chu tu to government tu BJP a chu home minister hungai chu ahung ni ang je mai lang sai na ko na attack ke bol na tamta kampo pi om pet na yong chu tho chu the ground reality ho chu present i bol dan pa chu poimo chu NETA le present ke bol lam ti pa chu na emotional BSL wa sai ngai chu he chi capitalize ta sang kingo tu na ama tho wa lam kai ho chu iti bol tam ke poi more yong chi kampo pi yong chi chu chan pu dong chi as of course Imphal long chu chi tho nai ki cha ko na chu line link chu na ki sim diu ta chu chu process chu continuous process ya na iti ham ke poi ke wang chu boi hi ong ki pa na chu MLA ho ko ngo yeng hin tin na MLA hon ap kham ding kham tan lo ji o ai ki na sa mo ya mi pi cha mo ni pi cha control bol lo he lai ki na sa mo ya amo ke boi ja convince ka na hi mo lo ja yong chu ka hi ham ka po ye
ai wanga chu aje chu government na chu ipiu mam ilung han now chu government chu ngai lung han now chu reserve forest protected forest kagamu na phongu ve eviction nei bol phom ve ko inu zan khang zan kim nei khat ne lung han now resentment chu sa ngai chu chu valid chu jinu chu ka het him chu hi le chun mai thei entire public hi lo pi chu mok hung hi pa chu later on hung ya bilap hung hin tin na chu lung han now chu ta yong bok sum chu Government of India in mấy thấy CSO to cookie zo mi mà CSO ho cho talk sa câu khom cho ala câu khom mà yung ipi kêu ding ham zong cho anh này lo ham cái hết đi po ye về lại during all these course cùng sunga chi vet này le yes cái ball dan cho him ball ấy cái ball po yung cái đàn là tay im fall cho chỉ hi le capitalize ball within political demand khat cho del phasa within hi chu no te tiu hi na he chu okay object boy lo pi chu del phasa thei chu del phasa chu ya chu MLA ho chun in less than 10 days ni som ka chu SA hi ding hi chi chu compensate na ding hi ei ke bol da na di ta poi ti ya chu sei yong na chun di mo lo ma chu apan do ho chun alam kai ho chun ha yong le ei kai diu nom yong le ei kai diu ya chi ke kai na chum lo chu abang le thing noi langa e do ji diu abang le mi pi zo diu abang le koi ham ei khat ding mi pi yong chu tension ke kap tu ti la chu jing ya na kum ni sung si chu ji ya chu confuse you ham piu ham ai ma ke wang chun boi ke pat masang ni le ke pat na DC ham khat SP ham SDO ham khat chunga alunga han le MLA nga le gup ke pun kho mu wa CM ko ma nei transfer pin ati theyu le hilaya I ho in ki hal sorry I ho in I ho sung I vik ke bol do ho chu request a bol wa stay athum theyu chu cho bol lo wa ami pi zo chu provoke a bol to ai ke na sa wa kala intin MLA ho chu ko lo chu ke wang chu ya chu MLA MP chu len ko ma chu ipi apan sa din ti ham mi pi ti la mi pi ho ki na sa na dinga bol din ti ham ka ti na chu chu lem ka no ai khat chu ami pi ho chu ama ho to son ki chu mi pi be ya MLA thelo MP thelo ama ho a bol depend ta chu mi pi a day ham ipi ham I condition nu chu oppress I chu chu hi a hele ama ho to depend ta chu center langa iti lampanga thut diu ham iti mi pi dei chu hi lo le e ho dinga mi him bola e ki bol ta lo hi lo le I condition wa hi thei ta lo chu iti e thut nu wa hi tu ma e ki bol nau ta bang hi chance ji ta bang chance ni ki lo diu ya hi chu ma hi e ho dinga akhapian ta chu I ham government akuna ipilo loido di ham ti fi zo ya chu ka sei chi la capitalize bol yung chu kho ka sapoi ka ti chu bol ha na kho poi na chi chu tu chi so ke chu za kai chu tu ge yung chu chi chu kho ka sa de lo pi chu objection ka nei lo chu na problem chu ke hon inner dynamics sa ki he chu tha do perspective a chu sei le tha do chu tribe khat ki ya census sa yung largest tribe ki ya tha do ki hi na chu ku ki thing noi na zo si a chu except kampo pi tai lo wa chu tha do chu ki organize sei lo chu tha do min til khat tha do in PTSM ina ki bol tha do chu very small clan hi neo zo hi upa zo hi thei ponte ti a ku kin PKS or KWS gampa ma city sunga PSA ki phu go no lungo hang a ki bol chu si chu lungo hang chu later on biren chun tha do chu sympathize ani ya chu biren to tha do chu ki kai ma na me thei to ki kai ma na bol ya biren chu relevant lo pi to a chu chi ta chu for now he is gone I want to tha do identity chu jing chu ale tha do chun tha ma un identity ne ya asima hi le ki ho chu hypocrisy hin lam kai chum lo thing noi thu hin thing noi khat cha ki to lo thing noi ma area MLA bo bol ki nei chu who is the owner of ki ti chu identify ngai ta chu ki ha dinga ale historically as identify le chun ki ti chu kukin pi Manipur KSO so and so he ti chu ki mi now fight nom lo pi chu chung zo po ha mo abang ne ko tu po ti abang na ITLF po ti ki yong chu bol no hypocrisy ngan chu yes
we are from the same village, we are from the same clan, we are from the same area, we have had the same food habit. Heจะอาจจะกินเทปโบเวพุงน่าจังถ้าขัดอีตีemotionally จะว่ากินโน้มโลทูโบเวconstitutionally อย่างจู่แกตีกูกี้ตัวจนถ้าเราจะกินให้จู่เล่นบางจะแกตีก็ให้ตีจู่ objection โน้มโลจะมากันมาหัวจู่โบเย่ถ้าเรานี่จะเล่นก็ตีจู่ว่ามาจะแกตีก็ให้ตีจู่เลย constitutional separation จู่ไม่จู่อยากกูกี้จะ define ไงจู่ก็ define ว่าcái perspective cho cái gì vậy cái peace cái đấy vậy cho mấy lấy qua mà surrender cái bộ hello cho thì cho nên hiện hiện thì na problem ui chỉ hiện thì cái gì ya aku kilam cái chun amo representable kit thôi aku key people's aspiration cho SA cho a pursue ya mà process cho cái việc này là sincerity lâu cho ngol bộ cho thì cho dunia mi khát thì đinh thì là sai bị khúc hỏi pen asil video la hỏi pen sa videoว่าจะวิจัยไว้แล้วจริงเนี่ยไม่ไทยจะก็ประกงหัวจุอีปีนี้ดูเขามาดนโลกจ่อไอ้กิสหัวเขามาดนโลกจ่ออะไรที่ conflict ที่ violence ที่สอดไปเลยบ่อยนี่กิติอาจุที่หา non violence resolution ง่ายกิติpeace เกี่ยวกับบ่อย anyway ปีเลย saving จะต่ำตัว perspective ต่ำMay June July 2023หัวจุเย็นระวังจนKen khatamban senga mai ti nang perspective to ke perspective ki banglo mai te but then yeah Voltaire koi pena he said I may disagree with you but I'll give my life to defend your freedom of speech right to speak ti khatam janan kati ramju nang head dan ki banglo mai te I think nang Bangalore na kai lai ham Facebook a kat ve ke u ka han jo mic dang tha do se hi pi ta ka ti le tribe certificate ulin tribe certificate na tha do ki la si chu tha do hi na ti chna mic you remember I think you were still in Bangalore na Facebook WhatsApp ham kanai just a chat kasi nang ko ma kasi ka chu innovation khat wang he masanga chu hi sana tha do hello le kapau tha do he ama ho chate ho he tha do kin adang ho yong he ti ala chun exclusive hello le bloodline ai se ala chun a movement chu tamam khat ya chu restricted hin nang bol hi na scope wang tham ga gum ding but nang lai ding chong ba yo teng le Hichana to Akinga and Hadmunde, Katizuna Mike. We disagree, but in a very, I mean, you put your point of view across, can you take point of view up? Kakoicho. To say, Numchuna Mike, AK2 tribal, Hado 2 to the Sage of the Adicho. A constitution are to Colo Wedding or constitution framer ho. Tribe recognition Lisa to Hado to any cookie tribes alone. Hado to Gante, Na Paite, any other recognized tribe to constitutional scheme of framework as Katsa Kibanglo, so Apunga Kibang. Chongloila yung Hadola pang yung AKT kila yung that is personal choice aki ko ito atilo kyo ito yung kakisyan nito nang hawkip niya AKT hawkip kila yung hawkip Hado kila yung na ahiwa nga chu any cookie tribes chu it's just a choice like any other recognized tribe as per the tribe recognition but once get yung kiko form tin cookie kito to nangin mic manok lo mai the nangin cookie to AKT mani chapa hi jiwan chu problematic nga kala na mic hi chu nang perspective ya jipa chu khatwe wang chu kitha ho kip ngai dia ai chu ipisiam itia le khat koi pen chu dia koi pen di lo ham ti chu idi le leng te ya ayo nga thisan alo le gui nu ai zop teng le Hado hope poiti hi eo number kai sungai hung tam ta hin hope poiti je wa chu na mai
Any cookie tribe ki revive le ki central pun tin thado yung sa umin tantin suboy po te. Any cookie tribe sa le hitwa phung ahup lo si sin che chun kilale. Hicho be khom tante ti sa na sei khatsu kapom na khatwang chu le. Thado ho chun cookie ki ti organization na chu ipiha nong jaw lu lo wala chun adang phung dong ho chu lam kai di chu. Na kin nang ko ma ka sei khatsu join the thing and then take leadership. Ta chu thado population hizada hin any cookie tribe na like 2002 2003 are recognized religion first census is 2011 chu hicha chu any cookie tribe chu cookie ho chu what 38,000 or something 28,000 but 80 ala chun technically it's correct but ahi wanga chu wedding khachi piham tiale ikat government scheme lo la danga wet tem la chun ami pi chun any cookie tribes alo la thado gang te zo pai te a chei bet lo chuna e ho ki ko form ki tin le tham khadin zo ni ti tham khadin cookie ti ba atam zo hin thado tribe certificate kila hennang any cookie tribe ma kila ayong le irrespective of whatever cookie chu kahe nama accept lo ma tham khabin a tribe ma accept lo ma that is their call kama ho vet dan ya but a two people ji beham dila iken hello khat chu nang yong chu thado chu nangin khadra na pom chu kin lang khat chu kin ka pom chu ai wanga chu e khat kisan khat hello le no ucha pa cha hi na chi pas ki sen hello khat chu me chu na what we are talking is in terms of outlooks or perspective khat chu mike so chu nasay khatsu adang to name chop kati dan chu thado le ipya cookie thado ho chum kahi ve lo le chipa boilai ta nasay pa chu acceptability amlo nu chu khat hin tin hi chi na tu sei kati dan chu emle on an pando win cha chu na thip be ki ni di ho chu chi chu ei ho 100% I think 80% ho hin na tu sei dia mai dei chu awan thildang tampi ho to hong ki kop ten le na thu sei pa chu adi yong le koi bi chat accept bol the lo chu mai mun ko ma ka sei chu na khat go te si ewo society a chu ni khatin elung gel to ki banglo se ya ase ya le either you sideline him or head of the yen so society cannot prosper na ye chu perspective hi achum chu ngai chu tolerate ngai chu le honesty khat pa hi society wa hi wa da cho na tong ding na lo le kita ta na tong ibui teng le so pi ki hol hinga teng le mi ki pai mang ki pi ga jong i ham pi ong chu gel thei kha di cho na tu say ho chu a lot of people will support you I want a problem je pe ham ti le khacho le wrong timing cookie thado thu sei pha chu timing chu di lo cho abul di la cho na sei lo pi chu mic ai chu people now me pe no chu na yong ne he team there I think you are quite sensible na ai le akika la e ho internal fisher ho hu ma pa na hi I think somewhere all this like December ge out to hi chi tu ho hi ging lo cho hi ju wa hong gin hi amawang ka sa amay ay chu nang ma perspective ya ahin jo hi there be time to resolve all this but then na pucha pacha supi na jo hi asai phat ai lo le chom khat wang chu inga wa pha jo hi chu ku jong ki mang to lo hun jong hi mike hun chu successful ta na man ha Rin nin program ka ti like kayo nin ko lo bisla hello kukyo hin thado program cho si oppose na bol hi ti na nga di wa mi chi khat ve esuran nei pot leo chun cham na hi mun ta ve to thado program go tia se ka bol le kwm na na kha deu silong ai ka bol go le kuki mi na kha deu mai em dân đúng không? mi na blog to Ai không? hung to ni nge mai
Nawang Pado Bahati and the ball. Silonga ball at the Nongze deals with the same. Tu betai island. Hingi Asen Bosin saying na. Nangin Sinawan le Lambe one le Michael one le Henry. Okay. Kasi nom che hile so bi pao Michael ko mak say nom che hile tu da ngai de pona til ni tho til tum ka say nom ka do nom tho in among nga bitai tu kum ni lang thing de ta nangin to e ho tha do si i tia ni pui do bo now hi kamalo pi cho ai wa nga cho you need to know very important thing to e ho tha do ku kite ita te hoi ten Manipur state native state of Manipur history ho na sim zero ka lo he ade 1920 le dunga 1890 dunga British official account of hoi internal archive a bon am so kain hi jo le di lo hom vele ton hoi ta ki sei cho 8,000 or 7,000 square mile who hoi ta hilly and mountainous country hin hisu nagale kuki hon abol hin mele tia cho Manipur ho kiteno mo 700 square miles hoita 1922 22 or 23 report upon higher authorities are pi ju hi cho hi to cho esante leng pa chon englu kuki warum poi ti cho ai ba chi jala report na jala in this area the Kuki rebellions have been the cause of the village learning to blow bugles to la jala pu pa ten hoita itia malcha to hoita ki bola kaska lung sung poni to hoita British no hoita hen report api uchala ya cho mo hin hong ki tho te hi chan hin Kuki rebellion me ti hoita report na hong ki si me hin alang khana ka sei ki nom chi pe ham tile nang ma chun tha to tha wa na bui pi hi nge su nang ma fanatic ta ai wa chu hoita hun esante chetarol kuma ba simjong le chun hong amo phang ba coronation ang ko Kuki cho ba Kuki hong ba om cho to iho propaganda so to amo to ki san se ki imul hela ki counter to ji hintin ka sai nom je pam tile nang ma exact hitia hi iho tha do hoi na pui do gu hi kanung kang lo hintin ka sai nom je pam til hoi tan he dit khat chu nangin to iho tha do to Kuki ho atum tuma identity hitia ina sei pa hi ama sa ne na mu ta cha hong viral ta chula to fitli pa ne chun ne long pa chun sei chula tha do Kuki ki mang to ta min ho ta ho chun he lo am nang ni lo mai te mi chu mi mai te e wa cha mo hitia mim sa hum do le hin tu chu amomo nga chu nang chu lam kalangan cho for example hi ti me tharna pat e chan ge hun nang hi phai nan tai ai le hun e san te hin nang hi the hoine divem BJP spokesperson hi yong kan het man kan het lo hin na khununga bo kan het hin na hu do na divem I don't think nang chu Michael chu tha do Kuki boy they'll never silent na bolo du he azi chu pam tile ne het de chu little ton sing chapang cha kum nga pa bon aninu le anu bon mei le hiya am ho bon amera pai bi ho tam hon hitia ambulance pa mahali thele nang chu kun na save dham ka gel momong tang hi thei momong lo chu nangin naga ki ka ki tum se wanga chule to a PR hum sunga jong governor Ajay Bhalain MST ansola e holanga nampua e bol wa iso bi pau ka thiman bia athaki salal go thang in khu chan lo chula ai la governor pan het lo yong governor pa chun no na ke chula BJP spokesperson hi chula na ke opi de chula chulanga esante ahunga hile chulanga mi tam ta ki swading to het cho because esante to na het chule ise MST gari hong ke on tha do langa Kuki te hin kanan to kanan du he kang pu pilang ten kanan du he kang wi lang ten kanan du he ti chu a he so ke wen ai like for example a chu hiti Ras Bhawan koma cho esante Kuki halo ati lo ong aza lo na ngong yong a he so ke chula ka sai nom the point to if it happen on the reverse iho thalo Kuki ho hin ke ho zo Kuki te hi phaya khong sai weng hau ki weng pai te weng ka ti poi lang go langa ka hong lu de ki ti hen lang le esante se mai kala to mi pha ka bon ai go li gam du ta chime hiya thi situation cho ni lang to a chu ki bang ai cho the dividends ki bang ai cho amo ong jong le ho thi du
hội lo chỗ hội thì đủ chú hu hình tin ya chun na rung tim ge le lang hi chi lai ban chun governor pang questionable ngai chi me ningin to aron sai lai nei bol do wa hile hoilanga esente to amo propagandist ho to tv achana na ga to khoma a tha do te to ka hi point na ti le hi thei mong lo cho logic chu thei mong lo tin na ne het ki de khat chu pham to identity na ga sei pa chu pham ti le al amo ma nang chun hi chi ija exclusion hi ta pan nan patham masanga pan nan pathetam elo le thubo ya pan hung patham a reason ni pham ke hello hi hi chi ke ho tha do hi ku ke ho ke point na ti chu na because 200 patyan vela chun cartographer ho 1860 ho 1700 laidunga ipitai ho card general in this map ho vela chun bona tripura si to a chin ho si bona cookies ki ti cho to a mizoram ho se ho lusai cookies ki ti bu chume british on huma sanga to bona map an umsu ke amon hoi ta mina do cho official hon hi ho tribe ho koi ho ham te min amo cookie ho ti lik tai ta chola we might be mizo tha do pai te mar ki mai de cho sunga cho ema amo chun cookies ta ine jo min me ma thoi ta north east india map ku vele chun bona cookies ki ti so ke paten vele chun internet archive hen lang amo e san ten hoi ten ve thum ho vele chun emails e ho abo hoi chume to a nang de tol puin na hu to zo lo de cho de 3 na po le chun nang na het khelo na ti hi itina kalam kin ka het thimo mo lo ama sa sister maya in na ho pi ta hi banga po na ta chanu khanin hi tia gen thei ta na so pi huna mai ke bola hi ti ne vet zo na itio ne vet thei ham ka het lo hin ne lungya na ke pai do the ke wang ka vet le ka po na ji na hi tia tha do chapa khani le ka thim ta khani nangin bjp spokesperson hi na nampi adanga pang le la hi tan nei pui do yo hi it's very sei da wang se lin ta kala inna adang kila ka sei kinom chu ipile nang class 10 11 12 nan sima chu to a ulin on sei ta cho try certificate nikila cho churchan pure le lamka sdo sdc a cho thado cookie certificate nikila cho there is thado tribe kitilo cho thado cookie a kila he na zotle in bolin lang ka sei no pen chu le scholarship on bona thado cookie a kila so ke chola employment exchange a ele to a chu nangin iti way forward na bol gram khelo hitia esan ho to nangin na lungdong ta cho dividend thei mong lo bjp spokesperson na hi le iti na kat ka zat ka na mi ho hi cham na ka sim nam ti zo sanga nang hin e ho tha do te pai mang puyong te din na tin ji chu iti na chi thei mong na ka gel mong in na hi chu hoi ta na ki gel ngain nang ma ka sei nong pen chu e ho ku ki is conglomerate cho hi ja to hong ki patila pana tusim hong ki patila pana ancient history of thado on kasim so ke chu nang sangale lekha ka kasim hi chu history culture ho ai wa ka pau nom lo hintin num ka sa lo ina ka pau nom lo hi tu ni chu nang ko ma ka hin ho pi no menas ka hin do hin na to ka sei ho chu ipidang an patham why are you starting this ele ipi dividend na mu nom ham nanam pin na pui lo le you are a leader of whom kin ka hello chula a bunch of some 10 or 20 like-minded I don't know chulai ta che he michael na chisan chul nga tang o nin reply num le nang thu he o ki pai ke pa me Hello, brothers and sisters. la Ashik, I'll to you, let Michael speak, then I'll give you the mic. mas pena No. mas pen I will just listen. ka sei nom chu You won't understand, na? ka Anyway, ka sei nom chu number 1 na chu robin to ke kyo na ki ti chu robin nong ai pon ke ong kai pon lam nei moi chong loi nau pa ham ko ham khat hul ham kham the thu pa cha pa hu le kilo min ka khol le ke kai pon chu thu pi be se nong ka gel pon chu tha pe hoi ke lo dar pa chu ka ga se hi ani na chu cookie rebellion ki ti min englo cookie ki ti am lo ja chu
2019 kuma chu na go hon boy na siama mai theo to siama chu ugin pi ho makai na chu CM XCM birenin ko khoma ke chlai chu ma tong ka ke nai pon FIRA bol kuma mat di good like ku kyo to ke thwa ai mat good lai le kilomen 2019 in khat hiel lo le cha chu ki ho to wa yang lo ki ti hi anxiety khat hi je chun Anglo Cookie history ampoi Cookie rising or Cookie rebellion omin atiwa in defense of ancestral land ang chu lado win lang in defense of our dignity and freedom a hialun tiwa ilam kai ho chu na kinop tu wa state restricted holiday ang chu na pi over Anglo Cookie chu kilado a Cookie rising ana hialo hin emotion san be se ja chu lam kai respect lo pat na chu number 1 chu cha chung ki panai tan ya chu je a record na chun cookie rebellion no me locally ho chun halo gal ti nong ke he zo ho chun zo gal ti zo mo la ke he adang ho chun iti het bom bang chu ka he poi ya chu Anglo Cookie war hi ti no ten tu na khat ve ki ho la China sa ilam kai ho win anop na sao recognition chu kum za khat ling ta koi man ap lo hin XCM birenin he team pi over recognize bol pi le chun state gk ho state holiday list wa hung pan ta le phai tia chu kukin pilam ka hon na bol le mi pi lung hang khan ye chong chu asu sam thailo khan na ki chai do khan ki pi la ka sei nom pen chu amina boy be se win amina chule lam kai za ji jong he po win de de ku ki lang ho chun he lo yeng win lam kai ho sum ngong chu ka khat chip yeng chu la ai sana chu is day low down so lam kai hon ji san ala ho he diplomatic win ki bol ho he tham cha khat ni pi hen emotion control thaila phadi in control pot wang se dum ta khat ti chen omen sle hi chi conflict hi para chu ke hi phaya kom hi fala kom hin that 7 ma ka pot do hin 7 ka pot do ne chen kai no attack bol win ari cho ke chu biren to ai mu chap je wa mai lai to ai mu chap je wa chu hin in fal kom lai sorry kapot do dibuga nam kalen do kapot do ni chun that 7 ni chun missionary day hin May 7 chun kai nu cho ga tek ken men ipi hile free movement kai the mana yong chu cho cham pulang on min phata a best discipline award adelowa lampi chu MST cho thau ta chu kampu pi ho chun Jehovah Home Ministry ako na lam kai mi ni yung nga cho champura Jehovah hite acho hadi nga cho jimasa nga cho DGP pa ang chi hen gam gi pa ya cho tin zo lo phan ma athai le wang chi dum ta chun na ting win na thi ta na thi le ipi besi sai ti ki wi do ham jong ki hekit pon cho bang cho yo to lo nei wo ham lam kalang ku cho to kampo pi lang ku cho he cho bang cho ipiti de ha koi ngo ding ha ipi ha la zo chu ei ma in sung chu we should set our house in order first ka ti hen hinge tha do ho kyo chu bunch of 20 30 zat na no nei ti win ho po e kyo chu irrelevant ka yu e tai ground nga yo ho po e ma no ho hei ho be chu ka bet na hi le chun ki to thei dom le chun pa lak som pe de ha ti win lak som nang chu pe kit ta lo ta chu thilong chu ka mo la do wa emele on sang som ni to wa la ka hama pe ti wa ko tu za dan to ba ka ki mar ho chun betray ki bol le tin phamo sa le over ti wa ti che hen ipi bolong le han asai no pen chu colonial writings is that simang le chun tha do ho chu tha do ki hen tu ai relevant to lo hen India constitution no ya ki po India administration no ya ki po hen Manipur 700 square miles is that yung le chun Imphal Valley 700 square miles sa hin adang chu 7,000 square miles sa hin chila chu reserve forest la do in lang protected forest la do in lang wetland la do in lang wildlife sanctuary la do in lang IPP la do chun national park la do chun iti ka aham na SA demand na map chu na po do thai jam tin ngol ta ka na blanly in na kidong le IPP na sai jam wang chu ka hepon na bol thai lo mai thai hin
ya chumi periodically ya le chi dong chi dong ya ke vai hom na dong ji ya tu chu India administration na hi tawin sei nom pen chu he chi conflict hu ma ko na chu SA chu political demand chu ki zo mi ma ro chun dal pha sa ai le captain of the ship chu koi ham ko ma lam kai chu cha chu he chi lam kai pa chu feeding public aspiration sentiment hong chu idea point hoi hoi o mai hong na pe the hin wa ma lam kai chu mai le ken nong ka ki mu pi no me PGSA or ku ki te lam kai pa chu yes SO group ma om me sin si tam ta om me UPF ke no om nai platform khana to home ve home ministry ai wa koi ham lam kai chu captain of the ship chu mai le dunia ka point ho hi put across ka ball no na koi pen ni wam na lam kai chu ju tha do ho nei sei pe le chu kyau the hin a tha do chu 11 na ke koi jin ku kin no ya hin kyo sa khaw no ya om nei win hung ka ti ti na hung nei mo ti wai le chun kyo chun he chu ka hi lo piu chu na noi wa kom lo na chung wa kom lo na pang wa ka be lo piu kyo chu mi a trai ma tha do sa ka hi yeng wa hin type certificate na yo tha do ku ki ti chum lo AKT le AKT tha do le tha do yeng hin a tha do chu pa wa chu ma ka nei min culturally pura ku ki to distinct ke ka ti wai le chun tam zo chu su pi sangam khat ko khat veng khat in sung in sa in thlang ne cha ke bang me po me ne me kang ne chính ni jo wa ki khan thei lo wa ki thung na chang ki bang hi jo wa khan thei lo wa ki gel jo wa chu ite ki chom sei ve ti le chun separation da na ki ya pa ki sei khan pa chu emotion sentiment cho to kha hin tin chok chu ka he thi men ai wa nga cho ku ki mi na thil ke bol cho lam kai chu koi hiya koi chu pu ki ham ti chu define ke bol lai le chun ami pi chun emotion na yi ve ti a mo pom ning wa chu leader lo lam kai na be ki loi khom na be ita chu ku ki hi phot le ha ku a ku ki hi phot le chun thanom jeng da na chu ki mu ya chu si institution chun ei pu ngai hin institution chu na go aul ham ki thei lo ho bon ni naga subscribe abol the wa I am naga ti le kom ho bang ko I am naga ti ing cha pau lai tha do pau ngan to ki bang na ai mo lo bang ko ki naga sa da cho the ho ni ja ngum jeng min bon ta chu pom the ya institution a chu chi the le wa chi pi bam ti chu 2015 na ko na ki sei hi yang le he chu kwa ku ki chu pa phat le pha ta chu dang do ngai po e ti da bang type thi ma chu bulldozer bol le atua yong cha ki pun khom da na im wa president ru lung le ku ki versus zomi mar leng do ki jeng ti da bang khat chu hi ya chu emotion ho hi sentiment ho hi recognition ki he them pia ki acknowledge tu nga hi ni che I think ni che hi ku ki lang group ho ku ki supporter group langa hin che insensitive je movin hi chi sensitive delicacy pa he them je lo win tha do ho chu to nang jeng yo tha do ke ni ti ma ku ki ne accept ma boldly hangsan ta ku ki advocate na bol nga ma phana lai cho ke ho leader ho 10 15 20 years tha do ho hin sei jing ho hin endure first hand experience ka ne ho wa dung ri a chu ke vet na hi le ku ki ti hi hope be hi ti hi politically socially culturally ti chu conviction ke la ja chu izat ke bol jong lai the poi ti chu conviction ke ni ya chu ke chi ya chi ya chu important ko bol de lo pi chu hong wen po don ti campaign on ki bol de ha status quo ata chu ki um jing thawa movement khat hiya all la hung chi di hiya public evolving hung di hiya anyway pi chu le ka ha sei jap tan chi tha do ku ki po ki ti yang chu tu boy ji a chu hu do na dinga ki surrender dinga ga ki bol long e po ti yang chu clarify ka bol he ke ga reply na chulai cho Michael chu na mong Michael hi lai bless discipline ti dan cho ka he thei lo hi ipina sei na ham chulai ke lo koi ni hu ham ti dan cho ibida tu chen ya ku ki ni ti a na ho ku ki ni kyo ko ya na ke tha do cho ba ka hi cho nang sanga tha do ha ka hi chu me tha do fanatic ki chu me ai wa nga chu le lal go thang chu प्रतिमान बे लल गौतंग अति चो कुके थी आती हम था दो चपा चला सिंगसी रो चला एलमु नो चला था दो होय लोंग इसे ना लाइन पो थे दो चो जानी वेला जानी आ हो इना ना kai khom pi
Bible chang na sim khom pi la na sa khom pi khat na so pi pa khat zinga min e san te na thia thita kuki thia thia hi chu nangin Christian khat ni chula thakau na nei rong na so pi sang na sangam na pu na pi lo chu hi chu na mi na so pi na za na thi nung sa nangin kuki ni ve na lam ka di point nei na ti the chu ka tat mo chu History Judas है Carar in pakai कोई isu history है कोई ya tu Judas Carar in pakai isu ga aku kai sona fuki Judas Carar in pakai isu som tuma ki chu toy nangin amomo nga chu ka sei lum pen ju pe ham ti le hi chila na poda na chu ke hong tha do ki chu na ele ku ki thi ak thi so ri cho mi cheng hi chula to ul ku ki ho kom lang ho adak anal chotel ho abona I ho izat pon ki bang so ke chula elen BJP spokesperson hi chu na lung thi mang cha lang thu mang cha lang ama puilu tangem ka ti anangin ke ho chu tha do si chu ku ke nei la do lo it's like ki chatui la chu chini tui la chu bongo cha la chu chini la do ki how is going that possible either you boil the water tu yo se hu leng mang te ta then chini chu vom de ta cho ele tha do wa na la do la cookies go de ta ile na ti lai tin ni het ngai ti lai de sei kiel cho Michael mo mo patien yel po thank you welcome na Uh, I'll be very short. Oh, Pulun, sorry. I'll be very short. I'm not here to promote cookie or thado, whatever it may be. I have one question for Michael Mo. Mike, thado chuma na promote. Inam pia dia ya pachum na di ham. Thado chuma promote inam pia dia ya pachum na di ham. Ikem te yi ham ti choken cho kahit uchuna. Thank you. Why the Mars are maintaining their distinct identity? That's simple. If I ask the reverse question to Social, why the Mar wants to maintain their distinct Mar identity? Ayole, uti at natila cho tua ziribam langa peace nati cho mar in pin jong a reason khat cho Let us not mix the issue. First, let's deal with identity. Na identity cho same as a level. Na abanting le present identity से फाइल pi kami na so pi na sangam thata pi na se se na lai present conflict nga cho present conflict nga opinion differences pa cho we can discuss later on. So since you have asked me like what will Thado benefit if they say they want to maintain their distinct identity, similarly why Mar and Mizo and Zomi wants to maintain their distinct identity. ayole pipa chum na di ham kati cho to ai lang mar Zomi hila jong we are not cookie kati lo chna amo cho we are fighting together ki kala cho ki het him lo na le jong nobody in the media I don't see like that we are not cookie, we are not fighting, we are this and that which is mong chna ayole tua achu ma promote ki bol chu I already asked you a question more cookie pun ki thado pun hichla thado pau ki tile jong cookie pau kichna ayole achu ma ki promote chu inam pia dinga ipia phachom na di ham kati cho ipia phachom na inam pia dia di ham. So for the Thado, protection of Thado identity is utmost importance. So we want to maintain that distinct identity. And then secondly, if we are to talk about the present conflict, so does Thado voice really matters for the cookies? Cookie holding to Thado ho opinion ni matter mo ngam katicho. So far now. So thing le enjoy san say to if you fight for the same cause, so sampu kampu pi ho chuni le ipibola so sampu ra chu MST ki sola kampu pi aju ki tingham ati thu chu inhuman ta ipiha thipa chu kai khat disrespectable naman hidi a kai khat naman hidi a ipi ama chu avoid ball thei chili chu hi chi pass to free a lying leo chun boilo mai thei chu ai wa nga chu
amuna ho chu koi pen ham na lam kai chu ka heta poya tin de ti ja tin ta chu ale separate administration le khat pa chu an pu na dinga chu stepping stone na pangta ta hinam hilanga na su pi hon MST chu ting lo hi la free a discipline nei ta na hau ta chu dam sel cha ka pu lu na wa asol do kin chu e wanga hilanga kuki mama ho chun opposite wa thiong thi lo chu ale thi long ki ka lo wa compensation a pe ki lo chu nang chun tha do he na ti ya ama chu ki dong le kuki ka hi ti mai the ya chu athi ta ka sei nom poi nang in nang ma one version of interpretation of tha do na nei mai the by blood na sit so ho el mun ho so and so chu I am more thado my blood is more thado than Michael Lamjathang na ti mai thia that's your definition of thado ya ho de ya chilang pang chu opo sang ko bol de ya ama chicken ka sei nom pen chu athil chu ve to te ka ti thu chu movement khat na nei chi wang wa chu thado ho ku kyo le zomi ma ro chu ipt le chun khat thi a khat lang thi lo wa opinion chom na nei the yo ham ko ham na leader chu ti chi chu ken ka do nom chu ai wa nga chu hichi movement na kapan lo ja chu tu ni ka question kha lo chu I never question in the media hichi ta bang disorganized this united ni dan pau chu media ka sei kha lo chu ken mo ai sum ka hi ja chu tha do pau hi ja tu ni ka sei thu ya ke chun tha do are distinct ka bo ka sei tha do are not ki ka bo ko strictly maintain ka bo la adang chu media ka sei kha lo chu ya chu tham cha chu ne he them pi ngai in ten ka interest na pa chu distinct thado identity mar zo mi zo banga ki maintain go thu bo ya ku kia ko na ji movement against na thu ka sei ne yong de lo ji movement I khan na ka sei yong de lo adang mo mong ku vele chun ka sei no mo mong no mu kha lo de ya chun na opinion pa chu respect ka SA na take dan pa le na thanop dan pa le now yearning na hi nom na pa chu oppose ka bol de ana tha do ho ku ki tia ku tha do zo si ku ki ana po lu no wa ha tha do de set ke sa nga ha tha do de set chu ku ki ana po lu ja chu kung ki le no ka ti de lo pi chu a ji chu na sentiment chu respect ka pi ja chu ya chu tham cha de hong chu ki respect to ki no ngai chu ai wa nga chu the end means the so a chai na destination chu hun mo mong di nam ti chu ken tu ni a he e ho room sung hi ja chu ka question thu bo chu mai nong bol hi un lang na opinion pa chu ki respect to diu chu phai ka ti thu chu ai la kin opinion so ulin just I just try to counter him ai le to ana sei dan cho nang man ku na tol so ngin na ai le nang ma chu the destination chu holai cha na pha tam kum ni janan to so na kung tol hi ko ham na ku nga to si cho kin thi na sei peng ting kang pu pilang si chun na tingun ku ke na lam kai ho di point na ti chu it is not about the leader PR khat unga hichi governor pa hin sola hichi Assam ra follow hunga hichi itin wala chun ithi ja lo za u chu la chu alu thei lo chu me e ho chun peaceful protest ke bol I bol chu la ai wa nga chu it happens lam kalanga chu iti bolam chu maine hello pi chu imidanga na thiwa khalanga thilo ham ti chu you cannot justify na hilanga kol ho mainland ron kol ho sipai ho chun e ho chei tha no mi lo pi chu ai wa mon order ki pi chu rioters ho chu isu chu la chu koi chun nang chun na song na se de khanang chun ka tin na to koi ki ti yong mi na nam pi de nga po na la go thang chun na po na la music ke pang khom chu la ama thi de ke het ong nang in tu lai tu chan gi ya nang in na hon lam kai wa di point na ti chu nang lam kai ni chu hi la tha do te lam kai ni chu la na nung zui mi za nom ai na nung zui se se ka bona ka het so ke chu me ai wa chu ka sei se lo pi chu ai wa di lo e chu me na ti na hi you don't have any destination na chu a chai na chun the end means the so ki ti ma na a chai ni chi vet diu ta chu chi a chu respect ki pi tu ngai chu nang na di po chu ti ngai lo chu koi ma chu ki respect tu ngai among ana my ka Respect to the Singam, respect to the Singam, respect to the Singam. respect ga tu min lang ka do num te mo nga aku kila cho
thado majority chu nala do la koi pen chu cookie ta awai pi te no cookie te la anti ki wa marte chu la chlong tia e gang te on chlong cookie te le hu ji pen chu taw amo min bon na Cookie so pi pom ho la chu min cookie in thado chu te cookie ra ideology ti chu chu cookie chu. Cookie pom ho chu cookie chu. abi yar mar kabui ma thangal ma ma naga ad chula e ho ji bidanga na po do no ka hello why do you want to go out when the whole nation knows that you are a cookie? Why do you want to go out? Chu You've been targeted as a cookie. unity. Hello, Why do you want to go out? thado chu mic na popularize dom le na ball thai chan ball na ai wanga. Exactly, exactly. Koi machain na problem nahi lo. Thado wa problem lo cho. For the first time at a very critical juncture, thado kugi kai poite tu chu ana say he. That is the first time I'm hearing. Kenyong, I know you. That's why unexpected kasa jo Mike. I don't know. The question raised ho he lam kaya ho lalna elole. Quite concerned with our future. Ye chu head bangwa chu Southern Hills movement ibolwa. Three bill movement uma boss akichai. Tu chung be wangi tiu jo. Now to be very honest, lam kaya ipo ho he अरे दिल्ली अपना नंगिन थीरे मी तो इनाउपा हो चुन they are ready to sacrifice their life अति आजु the movement भी हिंगा माँ में जोती लोले one phone call from not even home secretary पायों लो जो नहीं चुला ना दिल्ली आ BJP spokesman these people means secretary level PA पाना phone आया ले दिल्ली आ ticket जो ngaka apiu nam के खोयें वे जो so ai chi ho jo chu isei khom diu lam kai thin lal noi hi chi jun i bol le ik chai diu he iti jo diu jo alo le ken jo sunga lam ka thin lal na tam bi ka he jo personally I have suffered because I try to bring in some unity among some groups I have suffered I can also rent out alung hai lo de yo se ka khu la the jo but a movement to kha ding le I kha ki pet na ki thi pe jo not all the leaders are great I chose to a stakeholder to anang yung ninyo chula. I like okay if Halloween program khat na bolwa a city a jo tamlo pukia ki puje wa jo hado lam ka ho ya jo natho we jo ye jo a thado certificate kila anang conception of thado jo ama yo se yung a kuki yung thado yung pukia lo le na pui be se le ke yung thado ne le lu ta mang cha jo enough lo le Kim katot chu Mike khat kamoto to ri ana ye chu i khat malleable hi so ke chu nang yong na pa ku ki nang tha do ni the ke ka pa AKT na phut do apang nai the ke tha do president nang ke the ala koi chu koi hi ho that's the question the timing was a problem and then the wording tha do ku ki hen pha chu objective chu hi chi chu na se ya le thado kiti si jo phai ai chen kit wa lungmong je ai chen the le it makes sense a hi chi ju ke se ta zala a thing la ga yong lungmong a chen sa de lo eo ma eo thing noi masanga thing noi ana kho se group khat ma jo amo thu lal be se je phai a in ke sa cheng den loi na to ja cheng den loi phai sungwang a khanga ding in ke sa yong le koi ma ja hi ti hin no khan git lo na lo le ti hin lung mong lo e koi pon ti iti na muna chu itoka cheng man lo a hi e ki dal lo chu that is something our people for hi cha the phai chi ngi ti si ke like loi jakhat na ne ala som gi chu me le chu I don't talk to even one of my friends amon say chu e mi ho yong ka hu do win kari karati wa doesn't cut the eyes na Kim, welcome. Ama Kim hi original host tul ha chu aman hosting like tul kapan man lo hin ka gel like a line ai chu mungo se sports in ball kita cho Michael banga ke ku kyo kan dem du dai sports ball ko we good ball ke di election hum ki ding election hum ki tha to ki di gamo se ese mu di Michael na se pa chu emleo in as a adding a letter shoot wa I'll helang tam this. I think that is a valid question. I just cook on dong event.
so thado do le pa na pa jula but a question jo ke sei bang chu ke eketi ke kila ayong le thado lam ka yong ke te mizoram ma ka che mizo ka yong ka hi the we are all malleable we are all permeable beings here jo million chameleon itiwa in some ways correct I was a good chameleon I chu ami ta ka ya chu ap hilanga pol yong le ami ta ka ta chu ya ka esenin an sei jo Donkey londa zala. Chichu perspectives jo. Thado je less thado je kita jo adan jo mic na. And so as ki boy ying di hamlo should we talk about what is the future? amo chu ani te hiu chu chi ya chu Hello, I hit lai jo boy na. Ta ka sei pa chu thil khadi nei khom so ge jo. Ipiam nei khom jo. What is that we share? The future. What could be is something we all share together. To the lahi kapan kuki na pomin kapu thado na pomin choloi kinawin eho yo midu bida hello picho thado pau tho ek ti hoin alo le ku ham kha chu cha chanu da ke che denga le katte matte do ke che gu ab ti bo matte na lai chu alo ale kapu chun alo why ka niyam ga why pe de why pe chu alien space da na eho yo gampam na chi khalo cho we are very puritical lo le purity cho in sungwa hokibla yong e khat dongul ya la cha sat te in hela bomb su his state bu chu mowala de lo le kip gen la yong high p te ai lo le hukom bo la diu thado la yong sit lo chanu bo che ti de mo na ju cho and we overcome a lot of things chong lo la yong hichi de chen pi the lo ding hichi chi te chu te ama family chu hichi khachi te chu in hi chu I think we overcome a lot of things to a problem pau thado cookie all this but then a cookie chu overcome ball the lo now to pm till we are being called illegal immigrants one and the other thing is something we have to base where we are from I think achu wale kumbul yong kiti de ex yong kiti de cho so there are some reasons why we chose something I like cookies over tiva chipe to e kan khom diam te like Twitter as is aki kan khoma license ki tu ta gi panal chom pha kina alo piu cho I la yo hong ki ken pat wa chu in la nga sagu set tambe sala la like is an ki ken cho so the problem point out ho chu very relevant cho I wa chu na chi khil che la ham chu le thado le cookie ka pa a chu cha chu khadi if they don't give you a voice you have to get it you have to get it KSOL or the cooking P Michael Lamjathang tell us we'll support you not who to get the mic I was a message at the adi I'm got a kinesa major so the K AKT Kaimanazo I'm not blind to those two cell group mates so the exposed ball night I don't know teachers say until we speak the uncomfortable issues a problem is solved healthy ayi chu anu say ding bunani tam tu ni ne ki wan na cha anal ta ve ti ho bu ke ho di ti wa allo we'll only talk to people we like how are you going to solve our problem chu ko ham tiale it imu nom lo ithe nom lo to say yo ngai nom lo pa a problem zo ama ju ni to khom lo dinga ikho the pi jing pa to bo ke wala how are we going to solve a I think that defines a national problem na ada ju anna ma min e het na so me lo chun angol lo pi jo I ti chu mi ke that dinga ko hi yo ke lo ke that do mike that is the highest crime a person can commit that's a strategy I think it's a lose situation na so over to you Tahchanu le, tahchapa ten, say phung xoang